Ben kumanya or permanent secretary wa local government atayayira ba Rubaya bwanyuma yo kumara obwire buringwa mbaru kumweta ngo ajarebe ebyombeko byegombora yabo. Bamwe omubatura bagambire permanent secretary wa local government ngo bamwe mu bakozi bari gukora emirimo yabo ahabwo kuborwa ebyombeko ebirukumara ekiretiro obuhereza bwa Chumbajara. Ebibayombekere 10 ekibareto mu rujungu useful lifespan y'ekizimbe ebaga 25 to 40 years okurujirira oburungi nko bagire eki bachombekire cyabonere munonga n'emyaka 5 gwe bishukurugarwe 10 ati wataho maximum 5 ezuti 9 10 so twatushemera ko ibi twabirwe placingire muri 10 aba batunjira umugisha nikwe kugambana bimuhabizi bebero kubategana so mucyanga cyabo okucera munonga obushuma bw'amashanyarazi. These contractors and subcontractors abakwiza gukora amashanyarazi batakatandikire gukora amashanyarazi babanze bize beyanjure mu office ya RDC one tubamanye no barugangahi and duration period ya project ejo namba ya kabiri by introducing abakozi bakuza kukozesa and their identities. Umunonga kinkumanya ngo cyaza gukorwa Rubaya katerera cyangwa umunonga na mizi akamize ngakora ibintu byingi twatunga amashanyarazi twashemerwa konga mizi turahari akantukoresa mizi gamarofa obwire winge sente nyinyi zihwera mukuraguruza abantu kandi ekikretega ngwendo wari nyigize rwo mizi. Omu kugamba kwa permanent secretary nagira ngo enshonga yo kombeka ebyombeko byegombora ya Rubaya naija kugitwara umuruba kamabe mbwene shana kireba kangarikeyo abo kuba local government yo dore kugira ngo ine sente ziri aho rero nshaka mbwene azagarikayo ndera application kwera betarabiremu ndiyagarika ambagambire konga ko yarabemu ninjaka warondera miliyoni 50 n'umustahabi zimbi byanyu ibindi nabyo nibizera aho nebukurata oguna yongera agira ngo abataka hamwe na Abeebembezi bataka byama bagumize mu bahandikire ministry ya local government cyandiko echo kubombekera ebyombeko byegombora makuru agagasha kwa Chiyo Ramadhan.